Abenshi muri twe dushobora kuba twarumvise ibyitwa 7 Wonders of the World cyangwa se ahantu harindwi hatangaje kurusha ahandi kuri iyi si dutuye. Ariko nubwo bimeze gutyo, aho hantu harindwi si honyine haba hatangaje, hari ahandi henshi hatangaje hataba haragaragaye muri ibyo bitangaza birindwi byo ku isi. Muri ibyo harimo nk'ibiraro bitangaje, ubusitani buteye mu buryo budasanzwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tugiye kureba muri kino kiganiro. Ahantu hatangaje tugiye kurebera hamwe ni ahantu hakurura ba mukerarugendo baturutse mu mpande zose zo ku isi ndetse bakahafatira amafoto menshi kubera ukuntu hateye mu buryo bunogeye ijisho. Icya mbere duhereyeho ni ikiraro cyitwa Golden Bridge. Iki kiraro cy'igitangaza giherereye ahitwa Banana Hills Resort mu gace kitwa Da Nang mu gihugu cya Vietnam. Iki kiraro kimeze nk'ikibumbatiwe n'ibiganza bibiri binini, gifite uburebure bwa metero 150 uvuye hasi ndetse kikaba kinaherereye ku butumburuke bwa metero 1400 uturutse ku butumburuke bw'inyanja. Iki kiraro gifite inkingi 8 zigifashe, imwe ikaba gifite umubyimba metero 12.8, bikaba bigira ubushobozi bwo gukomera ndetse no gutanga umutekano ku bakigendaho. Ahantu ha kabiri ni ahantu hitwa Palm Jumeirah i Dubai mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aha hantu akaba ari ikirwa gikozwe mu ishusho nk'igiti cy'umukindo. Iki kirwa cyahanzwe n'abantu mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, gitwara akayabo ka miliyari 12 z'amadolari y'Amerika, tutabariyemo yakoreshejwe mu kwakira inyubako z'amahoteli ndetse n'ahandi ho kuruhukira. Iki kirwa cyatangiye guhangwa mu mwaka wa 2001 hakoreshejwe umucanga wakuye ahitwa Persian Gulf. Mu mwaka wa 2006 hatangiye imirimo yo kucyubakaho, ikaba yarangiye mu mwaka wa 2007 ubwo abantu ba mbere bari batangiye kugituraho. Iki kirwa cyari kumwe n'indi mishinga yo kubaka ibindi bimeze nkacyo byari kwitwa Jebel Ali ndetse na Palm Jumeirah, gusa kubera ibibazo by'ubukungu ibirwa bibiri bindi ntibyabashije kuzura. Palm Jumeirah niyo yonyine yabashije kuzura ndetse kuri ubu ni imwe mu birango by'ubuhangange ndetse n'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bamwe muri mwe mushobora kuba mwaratunze amakaye ariho igishusho y'iki kirwa mutakizi. Ahantu ha gatatu ni ahantu hitwa Dole Plantation Maze mu kirwa cya Hawaii. Iki kikaba ari ikirwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hantu hakaba hahinze inanasi ariko kandi zikaba ziteye ku buryo bukoze urusobe w'imiyoboro cyangwa maze mu rurimi rw'icyongereza. Uru rusobe w'imiyoboro rukaba rwaratangajwe nk'aho arirwo rwa mbere runini ku isi mu mwaka wa 2008. Aha hantu hasurwa na ba mukerarugendo batandukanye ndetse hafite ubuso busaga metero kare 12,000. Inzira zaho zikozwe n'ibihingwa birenga 14,000 byo muri Hawaii. Gusa ahashishikaza abantu cyane ni mu mutima waho hafite ishusho nk'iy'inanasi, hakaba haryoheye ijisho kuhareba. Aha kane ni ku kiraro cyitwa Dragon Bridge kiri hejuru y'umugezi witwa Han mu gace ka Da Nang mu gihugu cya Vietnam. Iki kiraro kikaba gikurura ba mukerarugendo baturutse imihanda yose yo ku isi kubera uburyo gikozemo. Iki kiraro gikozwe mu buryo bwerekana inyamaswa ya drago ikirukaho. Iyi shusho ya drago ikoze mu kibumbano, ikaba ifite uburebure busaga metero 750. Ikibumbano cy'iyo drago ntabwo gikozwe mu byuma na beto gusa, ahubwo gifite n'indi myihariko myinshi nko kuba cyahumeka ibishashi by'umuriro, kigacira amazi ndetse kikanahinduranya amabara mu ijoro neza nk'uko drago zivuga mu bitekerezo by'Abanyaziya zari zimeze. Ahandi hantu ni ku nyubako yitwa Crystal Shoe cyangwa urukweto rushashagirana tugenekereje mu Kinyarwanda. Iri mu gace kitwa Bodai mu gihugu cya Taiwan. Iyi nyubako ikozwe mu ishusho y'urukweto rwa hairs rukozwe mu birahuri ndetse yubatswe hakoreshejwe ibirahuri ndetse n'ibyuma. Iyi nyubako ifite ubuhagarike bwa metero 17, uburebure bwa metero 23 ndetse n'ubugari bwa metero 11. Iyi nyubako y'igitangaza yubakiye gufatirwa amafoto y'ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Ahandi hantu ni umusozi ndetse ukaba n'ikirwa kizwi ku izina rya Mont Saint-Michel. Akaba ari umusozi uherereye mu gace ka Normandie mu gihugu cy'Ubufaransa. Mbere uyu musozi warazwi ku izina rya Montome, gusa kuri ubu ryarahindutse witwa Mont Saint-Michel. Ahantu kandi hakaba ari ahantu hafite amateka agiye atandukanye. Mu mwaka wa 2003 igice kimwe cy'umusozi cyatwitswe n'uwayoboraga Ubufaransa witwaga Umwami Philippe wa kabiri. Gusa byari bigoye ko umuriro wakangiza byinshi kuri uyu musozi uherereye mu nyanja bitewe n'imiraba yo mu nyanja ndetse n'imiterere y'ubutaka bwawo. Inyubako iherereye kuri uyu musozi ikaba yarubatswe muri stili ikomatanyije abubatsi babiri aribo Romanesque ndetse na Gothique. Iyi nyubako ikaba ari imwe mu bintu by'agatangaza byakozwe mu gihe yubakwagamo ndetse ikurura mukerarugendo benshi bitewe n'ubwiza ndetse n'amateka ibumbatiye. Ahandi hantu ni mu gace kitwa Petra gaherereye mu gihugu cya Yordan. Aka gace kazwi ku izina ry'umujyi wazimiye cyangwa The Lost City. Ni agace kari gatuwe n'abantu benshi ndetse hakaba hari ahantu hatangaje cyane bitewe n'inyubako zaho zibajwe mu musozi w'amabuye.
Iyi Petra kandi iherereye ahahoze hakorerwa ubucuruzi ndetse n'umurwa mukuru w'ubwami bw'abami bwitwaga Nabatean Empire hagati y'umwaka wa 400 mbere y'ivuka rya Yezu ndetse n'umwaka wa 106 nyuma y'ivuka rya Yezu. Ikindi kandi ni uko uyu mujyi wagizwe kimwe mu bitangaza birindwi byo ku isi mu mwaka wa 2007. Ahandi hantu ni ahantu hitwa Flower Dome haherereye mu gihugu cya Singapore. Iyi akaba ari inyubako yubatswe n'ibirahuri ndetse n'ibyuma mu buryo bwa muviringo iri mu busitani burimo ibimera bigiye bitandukanye. Iyi nyubako kandi ikaba ifite uburyo bwo kuringaniza umwuka cyangwa air conditioning kuri ibyo bimera biherereyemo. Niba ukunda natire cyangwa ibintu kamere, ahantu hakubera heza uba ihasuye. Ahantu hazwi nka Flower Dome cyangwa muviringo y'indabyo tugenekereje mu Kinyarwanda haherereye mu busitani bwitwa Bay Surf Garden, ndetse ubusitani ukaba bubarizwamo ibihingwa hafi ya byose byaturutse ku mpande zitandukanye zo ku isi. Icyanya cy'indabo muri ubu busitani habarizwamo indabo nyinshi cyane z'amoko menshi zifite impumuro zitandukanye. Gusa nubwo bimeze gutyo, ibihingwa bigenda bihinduka bitewe n'igihe cy'umwaka kigezweho. Ahantu ha 9 ni agace kitwa Tiger's Nest cyangwa se icyari cy'igisamagwe tugenekeje mu Kinyarwanda. Aha hantu hakaba haherereye mu gace kitwa Paro mu gihugu cya Bhutan, ndetse akenshi hitwa Paro Taktang muri icyo gihugu, aribyo ushatse kuvuga Paro Tiger's Nest mu Cyongereza. Aha hantu hakaba hari inyubako ifatwa nk'ikirango cyaho, ifite kimwe mu gice cyayo kibajwe mu musozi w'ibuye, ikindi gice kikaba ari inzu isanzwe. Iyi nyubako yitwa Tiger's Nest yubatswe mu mwaka wa 1692, ikaba iherereye hejuru mu musozi kuri metero 900 uturutse ku butaka. Iyi nyubako ntijya kure y'amateka, ndetse bivuga ko izina ryayo ryakomotse ku nkuru y'umuntu w'ikirangirire witwaga Guru Rinpoche waturutse mu gace ka Tibet agana muri aka gace ari ku mugongo w'igisamagwe. Inkuru z'ahantu zihariye ni kimwe muri byinshi byo gutekerezaho mu gihe basuye aha hantu. Ahantu ha 10 ari naho hanyuma mu gice cya mbere cy'ahantu hatangaje ku isi kandi hasurwa n'abantu batandukanye ni muri Java mu gihugu cya Indonesia, aherereye inyubako yitwa Biragoye. Iyi nyubako y'urusengero ifatwa nk'ikirango cy'ikirwa cya Java muri Indonesia, yubatswe mu ishusho y'inkoko ndetse iherereye ku gasongero k'umusozi. Umugabo wubatse iyi nyubako y'agatangaza witwa Daniel Aramsija yari afite inzozi zamusunikiye kubaka aha hantu. Ushobora kutabyizera, ariko iyi nyubako yagombaga kuba ifite ishusho nk'iy'inuma aho kuba iy'inkoko. Gusa nyuma y'uko iyi nyubako ishyizweho ikamba hejuru yayo yahise igira ishusho nk'iy'inkoko, byatumye ihita yitwa izina rya The Chicken Church cyangwa urusengero rw'inkoko tugenekereje mu Kinyarwanda. Mwakoze kudukurikira, tukaba dusaba atakora subscribe kuyikora ndetse mugakora na share kugira ngo mujye gukomeza kubona ibiganiro byacu. Tubararikiye kandi kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki kiganiro, tuzakomezaho tuvuga ahandi hantu hatangaje kuri iyi si hifuzwa gusurwa na buri wese.